Fl-Istati Uniti għadna mingħajr rebbieħ iżda l-kandidat Demokratiku Joe Biden jinsab viċin aktar minn qatt qabel biex jirbaħ il-presidenza. Fl-aħħar sigħat Joe Biden li kien minn taħt fl-istati ta' Georgia u Pennsylvania issa għadda lil Donald Trump u qiegħed fuq quddiem. Pennsylvania biss Biden jikseb l-ogħla kariga fil-White House kif dan l-istat fih 20 vot tal-elettur u b'dak biss Biden jaqbes in-numru 270 li għandu bżonn il-kandidat tal-President tal-Amerika. Il-kandidat Demokratiku Joe Biden appella l-kalma u talab biex fġieħ id-demokrazija jingħat kull vot. Kamala Harris ħdeħ Biden għadda indirizz qasir li fih qal jinsab fiduċjuż li kif jintemm l-att u se jkun President u Harris se tkun il-Viċi President tal-Istati Uniti. F'Delaware, Biden qal hekk. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world. And we continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. Intant Trump għamel indirizz fil-White House u għallega li qed isir dbabis. Għal dan kollu l-medja kundannatu qalet li qed jgħid il-fals. Our goal is to defend the integrity of the election. We'll not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter. And we can't allow anybody to silence our voters. Intant l-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti Nancy Pelosi voċifora kontra Trump u figura importanti fil-kamp Demokratiku qalet li tlifna battalji iżda irbaħna l-gwerra. Sostniet li għalkemm id-Demokratiċi tilfu xi żiġġijiet fil-Kamra ta' Rappreżentanti u ma nkisbitx il-maġġoranza fis-Senat, xorta qed tara d-dawl f'dak li se jiġri hekk kif Joe Biden u Kamala Harris mistennija jsiru l-President u Viċi President tal-Istati Uniti.